Hello, what's up, guys? Good morning. So, my name is Derry. I've been working in Carnival Cruise, the largest cruise company in the world. They lada na puting jupi bakwa country po cruise. They kani ka video and batay pi menta. Kumlo pina-apply, but ki kita documents ba pidan kam te nga panmago na batagan itu gibla text gibla dia ma po Instagram pada Facebook mga kamlawan reply ti mentagan di video ngan batay pi kumlo pin apply kaman trayang niya po cruise. Sa kaway pat ki gibala man apply niya po cruise. Gibala pa na apply niya po cruise kidi bala pa siya ka 10 pass sa jerong nanta bala da ka katras nam siya jerong bar kaway ru pidan kami da English ka simple English ni kita ga no pili bang tip nang English na pila wan tre siya ba pili bang tip ka kitin English na kadi ka main English kadi ka main nama ka English pinamla wan tre niya po cruise nama ba train niya po cruise mo kidi gibri ba train na po kaleng kiri mo ki wan tre niya po cruise marunday to na po rin dia jangi bang train nang ni mar kaleng dari ki wan train niya po cruise te guys metanam bataya pi bangga ikataga cruise ship kada is like a floating hotels no kanca hotel kabe na kaleng kawai kari sa kawai pat te kalau mo basta tunat ay nama nila man takagila man travel mo kawai kajuk poro talaga kapag gi tre baga travel atak te nakawai kari sa kawai pat kamusta na kalong mo nila man yan mall mo nis mo nila man safe mo nis naman nila nang nangiwan tre ni nila man kamay dagi dollars te lada na plan sa kini ko apa naman te sapit ya kan video di banakut kung dia apply te guys te kalau bas na kawir bas na kalang baga ni free mo na company mimran ka man lo dai company ka provide gi flight ticket na visa tagi Jakarta bisa di Jakarta bisa nang ta food hindi ka kana iba don experience mo kila tre po hotel ni kila ada hotel management kila ka tre po cruise ki kana freshers o kila ka apply te nakaswa pinjon ya kani ba pina-apply ya kani ka cruise te pidi ban berkatwa mo kay kata position na iba pilaban apply ni ka pila don experience ba pila di trading naman hangya po cruise hindi tangkaway ka kam mo bagi tre kabron bun jay ikam kung kay kana iba nang susdam first time mo kiba pa don experience pilaban mo na po gali attendant ni gali utility aba pilaban no ban side ni ban kuwit kata ka position ka baka sedang do ni giba pa don experience kung gi freshers nang tabin sawan sa housekeeping nang tagi sa restaurant service nang tagi don buwan gi casino spa retail higwan jat na application mo pila man apply ka giyong gali then nang ta pila ka supervisor manager pila man apply ito gi post sedang do salary ka day nadu prapo hajar sa jong yung gigali kung ta kasdam karena tamba kata ka kajingsiyo kasyong kat kung ka company tapi yo company ba biyang gibahe piyo gijingsiyo bahe te kay kabadon kami kadi ka videos mo kalong ba pilai matagisngi buwan tagi fake link fake agents te guys na ho pa pinamya mapakita sabab min penhay kani ka videos na sabu ki link mo jang gi baro gi company hapo description sa basa late man apply ya kini baro nanta sa sinay ki account zompi nanta create ka CV strong CV kanang opinion sa select de la nabdeng zompi kita berang freshers sa CV pila mention bad freshers pila adon experience pita bekan kan experience pila adon katakan senang pila man to data te guys lalapiwan menteri ne po cruise anong yatu men yatu gapi namal lalapiwan na po cruise ka company kanang kamu chachi na pogi na kini ki aplikan mo iban apply ne po cruise pinam chachi lalapi apply ne po cruise kang mga apply ne po carnivals baru company kasi lo na dong siya dong na do flight ticket ka accommodation nanta ka visa ru ka pensiyo di hapto pang apply ru ngon kan man siyo ngan sila dai ru to galing so apply bet nantan da pila siya select da katsawan ka call na po email katsawan may ka email mostly te ka mail kabring kam sa check yung email jumpi guys ho ba pila so true kaba pinamyangot mo di fake agent fake company di socially bila po description kung bangala bataya pi socially ban klik itu link sa apply di bat kaway kabadan kami mo ki sure man apply ka ni kam di kabadan kami ka diga passport di kalam ka passport pinamlaban apply namar ka passport ka identify pi mo pi day nung India pi day no nung section ng jogan gari de kabari kami ka dehi kata ka passport
sa late pa na pasport tapi dan kena gajing semua sama komen lan di sedia yang nan sa batay pi bat kebelaan pada kata CV pada kebelaan kami nanta kiba hadian pat filan da pila sa select kabahatian pat da pila sa select pidat kami kini ban medical nagtag S ka leban sa kini ki training course STCW nagtag bidan kang Steven book kita baru man sa batay hanggang next video ito nga nang rin sa bawah sa comment sa DM nga ako Instagram guys hope la so true lada pidang ko more videos mo kiba man sa pala din ki important videos kiba ya day bakan ni kap cruise kung no ban join ni ako cruise kung ki document ki man sa batay ki vacancy ki soba pin ya share ya like kung kam tam ni subscribe ni channel ban click yung bell icon kanang ba ladangat pala ki naman videos kin pin yo ang message kan notification kan sa na ko phone jopi kawai naman ako Meghalaya juni mo ako dikasih juni pada naman ban batay sa mga kam te ho pangangan laban batay pangan guide ya pima kanang mga pila ng triyam ni kanang bagin yang support lang iway mo bagin na try lang bagin support lang iway te bagin ya kill lang iway sa babin ya subscribe my channel te kanang babin nang like videos in the next video kanang mapiru kanyo pinaban yung notification. So we'll see you in the next video. Thank you guys.